Selamat sore kangge keluarga besar hajat masyarakat Cipancur tercinta. Ali Manggis. Awas. Orang kali ya teh. Terima kasih. Sekali maning. Pantes disawang. Apa cek? Wadon lan lanang. Si pengantin manis meseme karo somai gawe bunga. Sumangga kangge bos teju sekeluarga. Mangga. Mendadene yen mlaku iringan. Terima kasih banyak. Wadone ayu lanange ganteng Aya lagu sing nembang uga ayu. yang protes. Kangge bos teju sekeluarga jalan-jalan ke kota Paris. Bos teju swadon lihat gedung berbaris-baris. Bagus. Bos teju swadon Atur nuhun, terima kasih. saya suka orang berkumis, orangnya manis, sangat romantis. Bos tejus minangani majikan kula dewek pengantin baru pada setuju ibu hajat. Bos Tejus. Pengantin baru salaman karo tamu. Wai. Jangan suka makan ketimun wapol. Cakep. Ketimun mah Apa tuh? banyak getahnya. Cakep. Artinya apa kan? Jangan suka banyak melamun mah tiada gunanya. Lirikan mata pada setuju karo somai Wai. kanggo ngormati bos teju sayang. Bos Tejus. Bos tejus eman sekali. Musik ibu hajat iya nung nadi dia ibu hajat. Sor mangga. Iya nung nadi dia Sor mangga. ibu hajat. Mangga ibu hajat, terima kasih Masya Allah, banyak. terima kasih. Atur nun berkah selalu ibu. Atur nuhun Ibu Aja. Kangge ibu hajat bareng bapak hajat. Wai. Makasih ibu hajat. Kebayang ning mata Terus kelingan karo wong sing langka bapak hajat. Kerenteg geni ngati bagian mati bapak hajat. Ate nimbang gula beli
jadi Why? siji. Tobat. Yen mangan bapak hajat Apa Cino? rangeli Makan lalali. yen turu rasane ralali kebayang bayang karo bapak hajat akelingan kulani wong kali manggis si pancut kebayang Bos Tejus. ning mata. Namanya siapa Dedek? Lucky, Bos Anom. Oh yang di Luragung. Bos Lucky, kangge Aluki tercinta monggo. Buat Dede Lucky. Dede Lucky. Bos Tejus. Bos Tejus. Matur kesuwun Bos Tejus. Bos Tejus. Bos Tejus. Bos Tejus. Bos Tejus. Awur-awur Bos Tejus. Sedina sun kelayang seminggu sun kelayu aluki asewulan bapak hajat maning sun kelingan bapak hajat setahun Apa Je? sun keyung-yung aluki lagi Dede sedina sun kelayang seminggu sun kelayu Dede Luki sewulan bapak hajat maning sun kelingan setahun sun keyung-yung Awas. angin laut di Tanjung Baru alah Au. mawa ombak nganterkeun budak ke sisi aluki Bos Tejus tempat tenang para wisata Dede Luki anu gaya jug-jugan para remaja di basisir kaler kota Karawang. Bos Kayu mana Bos Kayu? Iya Bos Kayu. Oh belum. Mawa tempat pemandangan. Dede Luki nu daratang bari marawa impian Dede Luki papasangan jeung silih capang panangan Pak Hajat saya pun Pak Hajat Adi Tanjung Baru angaitkeun rasa kasih di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasono